HESP je naziv projekta za uvođenje porodične medicine i reorganizacije zdravstvenih ambulanti širom federacije, a u sklopu projekta vrijednog približno 900.000 maraka. U Posavskom kantonu izvršena je primopredaja opreme za porodičnu medicinu. Projektom je obuhvaćeno 7 ambulanti u opštini Orašje, kao i sve ambulante u opštinama Domaljevac, Šamac i Odžak. Ambulanta u Tolisi jedna je od 7 obuhvaćenih programom za uvođenje obiteljske medicine u općini Orašje. To je jedna bila zapuštena, devastirana ambulanta koja se nije sigurno 10-15 godina ništa renovirala. Sad je to jedan fini, svijetli prostor pun svjetlosti, a danas u ovoj fazi dobivamo cancellarijsku opremu, namještaj. Oprema se sastoji od namještaja za previjalište, ordinaciju, čekaonicu i malu čekaonicu za djecu. Sljedeća faza je stizanje medicinske opreme, oni koja je potrebna za jednu obiteljsku ambulantu. Posljednja faza obnove i opremanja svih ambulanti za obiteljsku medicinu u Posavskom kantonu očekuje se naredne godine.